يا منور قلبي نورني بنور الإيمان. Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, buka kandang nur imani. Hati pengeban cermen, bameneen sinurani. Hati pengeban cermen neberi berdoa ya Rabbi. Neberi hati lon berpengah, neberi berdoa kalam ilahi. Neberi taufik dengan ilham, belon faham dum hadis Nabi. Neberi mufhum hadis sahih, hadis dhaif belon tukri. Menencilam yang perleh bajiti pele wahabi. Al-Mifiqah neberi lun fam, bedah jalan dum kaul mahalli. Kitab mahalli sabasyarah, minhal fiqah Imam Nawawi. Imam Nawawi alim fiqah, lam tamah dengan sufi. Salah sidra waliullah, mukasyafa alim rabbani. Neberi bejut lan bertuafah, kitab nihayah belum tukri. Dua kitabnya cukup asah dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menentilam Fathul Wahab, Mu'nil Muhtar Khatib Syarbini. Kitab fiqah lam yang lain, Fathul Mu'in Al-Malibari. Berjalan berilmu tasawuf, lampan bero'eh ya Ghazali. Tipe hati neberi berji'oh, sifat jasus dan sifat dengki. Sifat batin maksud yang tiploh, neberi berji'oh wahai ya Rabbi. Berterang hati lun lagi suluh, Imam tasawuf Junaid Baghdadi. Ilmu tauhid neberi lun fam, buruh jalan tauhid asy'ari. Belun fam kalimah taibah, yang kagak surah lima turidi. Menencilam ilmu ma'rifah, mukasyafah dalam qalbi. Jalan geja awliya Allah, lam tariq ulama sufi. Neberi ji'oh yang bid'ah, faham Syiah dan Wahabi. Jamaah tabligh kedai puji pun, kedai hulaud ulang gerahindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Berperkenan ban bandung doa berkat Nabi
Sayyidil Akwan. Amin ya Manan, gumu bahagia.